This story tells us how culinary prowess becomes a bridge between lasting friendship. Pasangbayan tayo, the city of Batak. Empanada of the city of Batak. Ay, nanang. Inak manipadas tigasat ko dyan Hong Kong. Ala, palubusan ka nga anak ko no isot pagragsakam. Welcome to Hong Kong, Nena. Ni hao, madam. Nena. Yes, madam. Cook delicious food for Chinese New Year. 谢谢. Okay, madam. No, I don't like. 不好吃. Okay, madam. I'll cook again. Hala, Auntie Brising, kasaritak man ni Nanang. maring uli nga tawag mo Hong Kong. Nanang, to itanak man tirikado para empanada tagluto ak ditoy. Ala nga rod, anak ko. Karuba! Tulungan da pang upo man di iti laog ka empanada. Pauhit ko kanu dyan Hong Kong. Kay bagas tibay at balida dalay. Gilingil na na pino, tastat kayat pichino. Sumaruno tay balatong endayen. Tay hana na budong, tay lang pagpag
泡泡banana, very delicious. Kung hei fa choy. 恭喜發財！赤赤離席微微大有樂氣夢，你有好運和紅色的祝福，祝你身邊抱滿，祝你身邊抱，心中是聖神面快樂，恭喜發財。Kumusta ka, anak ko? Nanang, kahit kano ni Amog tilinutong ka empanada. Ket da ka noong may dita. Agawit kay na Rodan, kit fiesta empanadan. Fiesta empanada, fiesta empanada. Kasarap na itiparisa, di na makalat mo tunga at manaysa. Fiesta empanada, fiesta empanada. Kasarap na itiparisa, di na makalat mo tunga at manaysa. Fiesta Empanada of the City of Batak.